Vrlo Miodrag Pantić kad je dao oku je puštena na čelu ove trke je Ramon Starlight. Ramon Starlight vodio ovo nadmetanje, Armela je na drugoj poziciji, predio se pred Eldao. Treća pozicija. Vrlo verovatno je dao diskvalifikacija zbog drugog galopa. Diskvalifikacija zbog drugog galopa za vrlo pred Eldao. Ne bi valjalo oko Pablo Jet na drugoj poziciji, treća pozicija Armela, na čelu ove trke Ramon Starlight, četvrta pozicija je za MC Kitcheni, peta pozicija Iron Will, koliko se ne varam. Trku vodi i dalje Ramon Starlight. Ramon Starlight ispira tempo u Sinjidumu, na drugoj poziciji je Pablo Jet izbija na čelu. Po okončanju prvog kruga trke. Pablo Jet izbija na čelu. Pablo Jet, druga pozicija Ramon Starlight. Treća pozicija za EU Isko. Četvrta pozicija Armela, peta pozicija MC Kitcheni, šesta pozicija Iron Will. Sedma pozicija Stonci, osma pozicija za Rodišeni. Dejan Ivickog vodi ovo nadmetanje, na drugoj poziciji je Pablo Jet, treća pozicija Ramon Starlight, četvrta pozicija MC Kitcheni, peta pozicija Armela, šesta pozicija Iron Will, to je prva šestorka. Zatim nekoliko dužina iza je Iskon sa Milošem Kovačevićem na stupkama, odnosno iza njega Blondin Dešenji sa Gabrićem. I dalje vodi Dejan Ivickog. Dejan Ivickog sa Milanom Tasićem vodi ovo nadmetanje. Pablo Jet na drugoj poziciji, Ramon Starlight na trećoj, četvrta pozicija za MC Kitcheni. Na petoj poziciji, kao da malo puste Armela, je Iron Will. Iron Will na cele trke, na 2100 metara do kraja, odlučuje da nešto bolje uhvati priključak na što je to činio u prva dva kruga. Trku vodi Dejan Ivickog, druga pozicija za Pabla Jeta, treća pozicija Ramon Starlight, četvrta pozicija MC Kitcheni, peta pozicija za Iron Willa. I dalje Armela peta, na šestoj poziciji, zatim Blondin Dešenji. I dalje Dejan Ivickog. Dejan Ivickog u trećem krugu, ostra pravko, ostra sredinu, Ivana Liđa na poziciji. Pablo Jet na drugoj, na trećoj Ramon Starlight, na četvrtoj MC Kitcheni, na petoj Iron Will, na sedmoj Dejan Primanac. Dejan Ivickog. Dejan Ivickog i Milan Tasić na liniji.